ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kahnyotrap Youth Council junga Central Executive Committee junga Sports Cell Komisi Benta Bandra Khe ke jingdap shiphost nam junga seng kan pinlong ke first Kahnyotrap Under 16 Football League. Sports Secretary Kahnyotrap Youth Council CEC Sports Cell uba Frankie Khar Umnoy ulang bagani ke tournament kan sedang naduk kalai pautrip ulber araja apusau but on pun kut shwa ke Kahnyotrap unaitung araja apusau. Ya ke tournament on pinlong Hamadan Malki but kibawan banyashim benta kinlong naborok ke district junga Jila Meghalaya. Degi tim ki bawan yeshim benta ki long tang lai po arteli bar ka bayrung kan long lai hajar shi tim. Youth Council CC lembaga sports cell nidon kene jing thun pelong ya kene ka first Kahnyotrap football tournament under 16 league kapagin sa penlek kaya me po no Barcelona. Bat ni ada penting ru lembagi social media sya baro ki district ki na po joga jala joni. Barang ju por ha tu ni ada ai kontak number nama taki klub kita nak pun coba jalan juga kita buat operasi kita hari pada deka first Kahnyotrap football tournament league kapagin sa pelong hakan ikan Barcelona bar katarik ka bakadu nama taki klub kita buat operasi kita hakan deka under 16 football tournament kan dia ka katarik mentau berapa bulan March arah jalan kusau bat ki klub kita buat operasi kita hari pada deka under 16 ki khna ki joki ki players ki joki ki ban long ki balakha haka nadu usnam arajar pra arajar khandai ajar shpo gatan kata kadi ka bagi bu nam tagi snam joki bar haju ko por ko jingirpat nam tagi club ki bakwa nashim ta ka under 16 football tournament joki ko long ba ki players ki joki ki dei ban pembiang ya ki birth certificate ki joki bar haju ko por mu adhar number ki joki kana bakar prinsip nama ta jungi kemungkinan penyayi hari pada football tournament. Pada juga por nama yang jungi ada penting kumtu lembagi social media. Pada juga por sesi lembagi jungi ki press ki kuat penting sya ki klub ki berada po juga jalan jungi. Kaji keempat kali yang jungi kemungkinan penyayi hari pada ka football tournament 16 kalau sya baru ki klub lagu menurut bapin subah pada simtalang kalau ke jigerku nama ta ki players ki jungi ki berada po ka snow jungi nama ta po ka klub ki jungi. Nama mereka kan nyerap ki simun bat penkiwi ka sap katalan ka bagi ki don lembau play lai ki bat ngaju por seberang ba kabai enter hagane long lai hajar tingka bat ka bai game fee ka long sanspa tingka nama ta ki klub ki bakwa mesti mata hagane ka football tournament ki jumi bat ka jaka ka bagi penlekai ikwa antum prishai shafi baro long ba ka jaka penlekai mti ko badan mulki kata lagi jadi pensyari yang jadi pada por kaji kerpat ada yang jungi ka syaparo ki district berada po jela jungi laku nuno pin subah pada sim talang habre balik ka football tournament ke punya jungi ko aku percaya bali ba ada yang jungi ko ka sports cell di conduct ya ka football tournament kadal long ba ha ka Kahnyotrap jung Julai araja sau kaji anti jungi ko ka seng ngin jam ya maumer ubash po kata lagi jing tumu jungi pada merta kadal so orang ba laku ka ni wa ban pendap ngin sedang ha kalai putri jung penaiman ban ngin perkut ladalong kepala kalai terik jong benai Julai jong dusnyam arajar sau haswa bagi yo banjam ya mau mer berspo jong gajian ti jong kasang bijuni kata kali jing kerpat bagi jing persyai nang lain jing kum ka sport sel syaki paiba bakam tam di klub ki berada po jalan jing na para jupor usul kerpat omdei tang na po is kasihil ki bane shimenta ki klub mereka jing kami unti ki jongi kelong Syabaro ki district berada po kejela kejumi lagu nuno pin sebab ni simtalang kalau gaji berpung ke bawah dan besar kalau gaji berkui ki players ki jumpi ki berada ki snow jumpi dan ki klub ki jumpi bat ki bajok hagane ka football league ka bangin sapnya kalau ki yo ka song pisa ka ba ripo hajar tingka plus bat ka trophy bat ki bawan baar ki yo lipo hajar plus ki trophy bat ki don rookie individual prize namun ta ki players hagane ka football tournament ka jumi ka bangi la tip kidon ki best goalkeeper man of the tournament but best goalkeeper ka bagin sa ai chagi ki individual prize chagi ki club ki bani simta ka football tournament
Kani tournament ketika league kam knockout sistem kapan sedang untuk laga trip March untuk Julai. Jadi pun yang keseng peluang dah kali kapal kamjerong kadai kalau orang rem makin tiu ya kerup kami lek kaya dikena kejelah hakim jo tu bakin jo ke game time hak bakin jo lek kaya bon match player ke players development. Nama kami kali kadai take nak bentar ke players developmental league. Then but kendang tu hari ni tournament nak kalian ini nilarai mantin sisa dari jemput sisa kereta jadi players kadai tang nak ada harkan harangkat bagaimana sertifikat tang sporting dokumen ya ta kadai ya ka sertifikat dari tang ka sporting dokumen kemudian tang kaba ni pediak kadai ya ka ada harkan Bangin buat penting dulu dokumen lain nak ada harangkat bagaimana sertifikat kibang dan ada kingdom la banwan screening kumba long mata ba ya ka ada pun kila le ki bodel la ban le thap lingba ka saiba na kalian yang komti mamanta ikli ki bakoi hakabai dei thap screening bat adaja baka adhar baka jinglong jingman jungu khna kami hapsu bat kerta bakado hawan ha nama kejingla ban le thap ki ada ngin pentrai kam ke bontas bawanda ajing ko katkom kerta hakani gelik kumta nakapa ya poro ki khna bakin num le thok nang banglai ene ran ya klop kumju ela desimen kumju ru hatin ka spending dadatan protes ya unu players bat kejing jing pen proof nakalian persya opponent team ya unu khna bata ka seng kalap batai sisa ke each front yaitu players suspend nak ni tournament kecil sekali ekip players kan long kapastik kamut bagi kena kebalik ka under 16 hak kiwi tournament league kini ut nama bon kebalik kai ya tournament league jang kiwi jang kiwi kim ide show kerta jang ki under 16 bahalo big tanong dem yang sapen baik bagi hostel ki badan ni kita tes siing bat yang kat bat manlap dot ekni sisa ni kepa di tim kiba kaseng kanite rangkat bat ki bagani ke klub academy nama kali kaseng kanite rangkat bat ki hostel bat social media mengunduh ikjing thap di sekolah tertanya di kena Plus nombor saya kontak nomor nama tak di klub kiba don nombor ka jelang ji ko kwa musim ngai saya kontak nombor le majubi bagi sebab kila telefon ini abri bagi ko kwa panjang syai la dek ko kwa tip kam penyak syu abri bagi ka football tournament ka bagi sepenyak bat mungkin sa ai ko ki kontak nombor itu bagi selak pan ya keren ni abri bagi ka payment nama tak di ko pon pi ka bai room majubi ka mga mai jam kan sa ai bagi sa kontak ni bagi sa panjang syai abri bagi ka tournament ka bagi sepenyak